Gost Dnevnika je Muamer Efendija Zukorlić, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji. Efendija, dobrodošli. Dobro vas našao. Jeste li zaista fizički napali Efendiju Makića prošle sedmice? Ne. Ukoliko ga niste napali, kako je zadobio sve povrede koje su potvrđene i ljekarskim nalazima? Pa mislim da nije imao nikakve povrede, osim ako ih nije dobio negdje kasnije uz put do bolnice. Radi se o najobičnijoj durmi s kojom treba skrenuti pažnju sa onoga zbog čega je Bekir Makić suspendiran sa radnog mjesta i ostalih pozicija u Islamskoj zajednici. Dakle, čovjek je uhvaćen u malverzacijama financijskim, lopovluku, dakle, jako mnogo problema, a da je pritom još odbio da izvrši primopredaju, da dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sve to ili razjasniti, dakle, on je sve to odbio predati. I kada je Lija dolijala, onda je smislila da kaže nekome tukli me i tako dalje. Dakle, tu je jako mnogo pokazatelja iz svega onoga što je objavljivano koliko se tu laži radi. Dakle, čovjek je za 3-4 sata dao 3 različite izjave. Jednom da su ga tukli po licu, drugi put da su ga davili, treći put da su ga udarali nogama i tako dalje. Osim toga, on se javio ljekaru 3-4 sata iza dakle, razgovora koga je imao u Mešihatu, a prema našim saznanjima je prethodno obišao razne pragove i političara i medija i raznih drugih struktura s kojima je zapravo dogovorio taj jedan plan. Dakle, to liči ono kada dijete ne spremi lekciju pa onda kaže profesore, boli me zub ili udario sam ruku i još napravi neku scenu s kojom bi to potvrdio. Kad to radi dijete, to onda nije tako strašno, ali kad to radi neko je do sada bio profesor u medresi i neko ko nosi Ahmediju na glavi, onda, nažalost, još kada to dobije ovu dimenziju publiciteta, koja, i to jeste meni ključni utisak, ne ovo što se desilo. Dakle, svugdje se može desiti takva podmetačina, ali pitanje je koliko ta podmetačina dobije na publicitetu. U Novom Pazaru prosrpski, probeogradski mediji naprave takvu priču, beogradski mediji je još obogate, ali ono što je žalosno i što je moj ključni negativni utisak, što mediji u Sarajevu recikliraju sve te laži koje dolaze preko Beograda bez ikakvog pokušaja da iz prve ruke se uvjere o čemu se radi, da ne potpadaju pod... Nije to samo pitanje u ovoj vijesti. Dakle, to je nažalost praksa sarajevskih medija što mene boli da se to dešava u mojoj matici ovdje u Sarajevu gdje bih volio da imam medije koji će objektivno informirati, gdje će se moći znati sve dimenzije neke priče. Evo, mi smo se trudili također da dođemo do vas i da čujemo sve ovo što ste rekli iz prve ruke i hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Da li postoji pozadina ili uzrok neki, evo da razjasnimo i to, sukoba vašeg sa Efendijem Makićem? Pa ne postoji nikakav sukob, osim ako ovo njegovo ponašanje, ove optužbe sada već nazivate sukobom, onda to postoji. Dakle, suština je u tome da je čovjek organizirao hadž u ime Islamske zajednice privatno na svojoj firmi, a da pritom niko u Islamskoj zajednici nije znao da je formirao tu firmu. Dakle, to je prosto samo po sebi dovoljno ne samo kršenje pravila Islamske zajednice, već krivično djelo. Znači, ne možete sa pozicije službenog položaja u Islamskoj zajednici praviti privatni biznis. I to još sa hadžijama. Dakle, to je radio 2 godine. I tek sada, kada smo ga smijenili sa pozicije ureda za hadž prije 2-3 mjeseca i kada je naša delegacija posjetila konzulat saudijski u Sarajevu, mi smo tada saznali da postoji ta firma. Znači, to je kriveno. Čak evo sada primijetim ovdje na ovim snimcima da jedan od ljudi je u stvari i vlasnik agencije koja je formirala zajedno sa njim tu, dakle, turističku organizaciju i tako dalje. Znači, radi se o jednoj organizovanoj grupi koja je sada došla do zida i koja u stvari pokušava tim okovratnikom i tim scenama koje bi trebali da izazovu sažaljenje, valjda, i da se skrene priča sa toga da je neko zloupotrebio svoj položaj i da se taj neko mora suočiti sa disciplinskom odgovornošću. I prosto, dakle, to je ono što je u stvari bio cilj svom tom prašinom koja naravno ima i druge negativne prizvuke, obzirom da živim na tom prostoru, da smo pod stalnim presingom, stalno smo upotrebljivani za ponešto. Ne isključujem čak i da je neko pojačao ovu priču da bi napravio protutežu sa, ne znam, Kačavendom ili ne znam kim sve. Dakle, jako je neprijatno se osjećam zbog svega toga, ali nije mi prvi puta. Potpuno sam svjestan, znam gdje se nalazim, znam koga imam sa suprotne strane i znam da je to cijena u stvari mog slobodarskog diskursa.
Da je to cijena moje odlučnosti da ostanem dosljedan borbi za prvo personalnu vjersku slobodu, a potom slobodu i autonomnost islamske zajednice koja nam se permanentno osporava. Koja uprkos tome da to u zakonima u Srbiji piše, ona nam se osporava prvo jednom agresijom na islamsku zajednicu 2007. godine, pa nelegalnim pravljenjem druge islamske zajednice u Srbiji, što je mimo ustava, mimo zakona, mimo svih mogućih pravila, uz podršku službi, raznih državnih službi, političkih i tako dalje, pa ni to nije dalo rezultate, jer su vjernici ti koji daju legitimitet islamskoj zajednici, a ne vlast, a ne policija, a ne ministarstva. I sada nakon 5,5 godina te agresije mi imamo apsolutnu podršku većine imama, većine muslimana, većine džematlija, većine džamija i tako dalje. I sada oni koji su to kovali prije 5,5 godina su nervozni i onda pokušaju praviti te priče koje treba da naprave neki efekat hajke na nas. Pa sve se dešava u nekoliko sedmica. Priča o trećoj islamskoj zajednici, pa onda udar na ne znam ti političku partiju za koju tvrde da je meni bliska, pa onda ne znam se pojavi neko ime Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti da priča neku priču, pa neko sa neke druge strane. Dakle, orkestrirani politički akti koji imaju za cilj da prvo satanizaciju, nažalost u medijima, ponovo moram da se vratim, ponovo jedna neprosijan odnos prema istini, odnosno laži, gdje se traži senzacija, a senzacija je uvijek tamo gdje bi moglo da smrdi, gdje imamo princip, nažalost, ponašanja muhe koja se predstavlja kao pčela i uglavnom zuji tamo gdje nešto zaudara, jer je to očito interesantno. To je šira priča za koju bi mogli i sociološki i psihosociološki analizirati. Nije sada za to vrijeme, ali kada se sve to sklopi, vi onda imate jednostavno svako 3 dana orkestriranu priču o muftiji Zukorliću. Da nije platio struju, da je ovo što evo danas govorite, što mi je ružno izgovoriti, da je, ne znam ti, na neprimjeren način skupljao pare u Luksemburgu i tako dalje. Znači, svako 3 dana imate lansiranu iz beogradskih medija informaciju koja se, nažalost, ovdje reciklira u Sarajevu. Slažete li sa činjenicom, evo opet, kada govorite o medijima, ali evo i vjernicima, islamskoj zajednici, da svako malo imamo informacije o sukobima koji se dešavaju u Sandžaku, svađama, netrpeljivostima među pripadnicima uleme? Kada se to tako predstavi, onda to se može i nazvati sukobima, iako je to jako predimenzionirano. Ali evo i to što postoji. Razmirice, neslaganje. Ali i to što postoji, to je po meni potpuno normalno u ambijentu ugroženosti slobode i nepoštivanja zakona. Dakle, vi kad imate jednu islamsku zajednicu kojoj država garantira pravo po zakonu, a to ne primjenjuje, kojoj državni organi koji treba da je štite je razaraju, koja mora sada da bude 24 sata pripravna da isključivo na povjerenju i na kvalitetu održi to. Kada imate u neslobodnom ambijentu, pokušavate da pravite i napravili ste sistem od dječjeg vrtića do univerziteta, do cjelokupnu jednu kompoziciju institucija koje nisu postojale prije 20 godina. Sada umjesto da se dođe u posjetu pa da se predstave ti vrtiće, da se predstave te institucije, te humanitarne kuhinje, te organizacije koje služe tom narodu, da bi se to prekrilo, onda se proizvode razni incidenti koji dobiju primat u medijima. Prema tome, ako se možemo složiti da takve pojave postoje, one su propratna promjena stanja borbe u neslobodnom ambijentu ili konkretno naše borbe za slobodu. Ne može ta borba za slobodu biti bez problema. Zato što mi pomjeramo te granice slobode. Ne želimo da se pomirimo sa stanjem u kome se nalazimo. Ne želimo da kažemo vlastodržcima nastavite, mi ćemo, evo, poklonit ćemo vam se, bit ćemo vaše sluge, ko što su pretvorili ostale strukture u svoje sluge i ko što je, nažalost, što su bile crkve i vjerske zajednice prije 20 godina uglavnom sluge režimima i politikama. I to je suština problema s kojim se mi suočavamo i odatle proizilaze ti incidenti. Oni su izazivani uglavnom sa strane onih koji bi htjeli da pretvore islamsku zajednicu u svoj politički servis. Odatle je i krenuo problem 2007. godine. Od nas je traženo imama da govorimo u džamijama glasajte za ovo, glasajte za onoga. Mi smo to odbili. I onda se napravio savez na relaciji pojedinih političara iz Novog Pazara i Beograda, jer je rečeno da takva islamska zajednica, tako razvijena sa svim tim strukturama, sa jednim takvim muftijom koji nije konvencionalno ponizan i
pokoran vlastima, što bi trebalo da bude praksa kroz 20. vijek za imame ili neke druge vjerske službenike. I onda su se saglasili da bi ja mogao biti njihov zajednički neprijatelj i krenuli su u svu tu avanturu gdje su čak nisu prezali od toga da cijepaju zajednicu da bi se obračunali sa muftijom Zukorlićem. Dakle, to je najkraće rečeno pozadina tog problema. Jeste li gospodar svega u Sandžaku? Mislim, čak kad to čujem onako kao, iako možda ne kao vjerniku, ali kao čovjeku, bi moglo i prijati. Ali je to jedna takva besmislica da kažete čovjeku protiv koga je i općinska vlast, i sudska vlast, i policijska vlast, i izvršna vlast, i predstavnička vlast. Sve moguće strukture vlasti, sve moguće kriminalne i polukriminalne strukture, one su obično pomiješane sa privredom i sa politikom, su također na suprotnoj strani od mene. I onda kada sve te, a to su sve subjekti moći, danas moć nije vjerska zajednica i vjera. Poluge moći su danas u politici, u jednoj surovoj politici, uglavnom nemoralnoj i jednom uprljavom kapitalu. Te dvije strukture su protiv mene. I onda reći uz takve kompozicije protivnika ili ako hoćemo biti do kraja otvoreni neprijatelja, reći nekome da gospodare tim prostorom je potpuna besmislica. Ono što može biti tačno u toj dimenziji jeste da sam ja opsednut slobodom i opsednut dostojanstvom i opsednut borbom da ne kleknem pred stvorenjem, već pred stvoriteljom. I vjerovatno u tome sam nekada i drčan. Vjerovatno u tome prođem i granicu neke konvencionalnosti u retorici jednog muftije i jednog vjerskog službenika. Dakle, to ne negiram, ali ja sam izazvan na to. Na to me tjeraju okolnosti. Znači, ne možete, ako vas neko permanentno napada, ugrožava vam život, pravo na vjeru, pravo na organizaciju, pravo na rad, diskriminiše vas, stavlja vas u poziciju drugorazrednog građanina. Ne možete ćutati. I ne možete od mene očekivati da ja sa tespihom mevludam i dervišam. Mislim, to je stvarno besmisleno. Ne mogu da dišem i neko meni sad govori, znate, pa morate biti fini. Dajte mi fini ambijent, ja ću biti skroz fini. Meni je mnogo lakše da budem fini nego da se sve ovom retorikom i bukom pokušavam se suprotstaviti jednoj i medijskoj hajci koja je orkestrirana iz Beograda i iz Novog Pazara i s druge strane jednoj blokadi medijskoj. Evo, bez obzira što imam razloga da kritiziram i ovu televiziju, ovo je eto pozitivan korak što ste mene pozvali da ovo uživo kažem. Ja nemam prilike posljednjih mjeseci ni u Beogradu, ni u Novom Pazaru, u prorežimskim medijima, ni u Sarajevu ništa reći uživo. Od mene se traže izjave sa ovih već osvjedočenih neprijateljskih medija prema islamskoj zajednici poput Federalne televizije i nekih drugih, da i ovdje ne reklamiram. Traže se od mene izjave za montiranje i onda se to tako isječe da ti ne poznaješ samoga sebe. I onda kad ja vidim te priloge i kad vidim cjelokupni prilog o meni, ja ponekad skoro da ja ovako slušam šta se govori o meni, ja kažem, a ko li je šta ovaj čovjek više radi. Ja na trenutak zaboravim da se radi od mene, toliko je to deformisana slika da ja kažem, ovoga treba zaustaviti. Jeste li zadovoljni sa ovim večerašnjim razgovorom? Ovdje nema pa ne mogu da vam zaboravim onaj naslov i kvalifikaciju koju ste izrekli prije nekoliko sedmica na mene i zato ako bih vas sad pohvalio, prelako bih vas amnestirao. Ali ja zaista ne tražim od nijednog medija da navija za mene. Ja samo tražim ravnopravnu šansu da kažem istinu. A poslije toga mi ne morate ništa, ne tražim da mi se dosudi ni jedan penal ako ga nisam zaslužio. Dakle, samo želim da mi se da prilika, makar ona bila ovako 10 minuta kratka. Naše su priče preduge i 10 minuta je jako malo i zato vidite da pričam brzo. Da bi nadomjestio tu izolaciju medijsku koja se pravi prema meni protekli mjeseci, a zar nije najnormalnije da ako je neko u fokusu medija svake sedmice, pa zar nije najnormalnije da vas ti mediji pozovu i da neka saspu na mene sva moguća pitanja optužbe? Evo pitanja koja ste postavili, dakle niste imali nijednu sugestiju od mene, nemojte me to pitati ili pitajte me to. Jer ja sam tu potpuno otvoren, zato što imam čvrsto uvjerenje da baratam sa istinom i pravom. I zato se ne bojim nikakvog pitanja na svijetu, gledat ću vas u oči i građane u kameru i odgovoriti zato što ono što radim 20 godina, to je toliko identificirano sa mojim idealizmom da nemam ni 1% osjećaja da mogu biti u problemu ukoliko se suočim sa bilo kakvim pitanjem. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme, što ste bili naš gost i vjerujem da ćemo u narednom periodu imati otvorenu saradnju i otvoreno razgovarati o svemu što se bude dešavalo. Hvala i vam. Hvala lijepo.